یەکێتی ڕاگەهاندنا ئازاد کۆنگرەیە خۆیان هەفتان لە باشاری قامیشلۆ بە بەشداریە 105 دەلەگەیی ڕۆژنەمەڤانین هەرێمێ هەژمارێک میێڤان ji سازی و دەستەیان فەرمییان ڕێڤەبەریە خوەسەر کەسایەتێن ڕەوشەنبیر و نونەرên rêxistinên civakî li dar xist. Di kongreyê de reşnivîsan û ya rêziknameyê koçhêla Komîteya Amadekariya Kongreyê ve hatibû amadekirin hat xwendin û ji bo hin guhertinan pêşînyar hatin kirin û hatin erêkirin. يعني ج 2013 حتى نها قدر غندنه لهرمه قريب وغافين قلكي مازن بافيجه تايبتي جي ببا يعني دنگ ورنگي فيجو كي بكر با حمو بيرين سر استا هرمه دقومن جتواهي رايا قشتير راكينا بهلك وهر كسك بيواجويا كو هرم ترى درباست با ناس بك جبوجي نها الوي دري ام دزانن كو الهرم باكروجلاتي سوريا بحزار روجنامه جي خد گرنگلك دزگين راگهاندنی راستجی شورش هتا آواکرن شورش راگهاندنی هتا آواکرن سروکی دایره راگهاندنی یا باکور روجلاتي سوریه یەکێتی ڕاگەهاندنا ئازاد لە ئەنجامنامەیە خۆیان کۆنگرەیەدا ئاماژە بە ڕۆلا ڕۆژنەمەڤانتیە لە هەرێمێ کرد و گوت یەکێتی هەوڵ ددا ڕۆلا خۆیانەتەوی و جیڤاکی li gorî berpirsiyatiya xwe li hemû Sûriyayê pêk bîne. Yani ez kanım bêjim girîngbûna vê kongrê pêvajoya pêşerûjê diyar dike ji bo ragihandina giştî Bakur û Jilatî Sûriyê û giştî Sûriyê jî. Yani em niha pêvajoyekî hesas danin hin mes'ûliyet li ser milê me dikeve wek ragihandin em dibêjin yani sulta çarê rê ema bi rastî nav ji vakê de yê yekê ye. Di dawiyê de rojnemavan Evîn İbrahîm û İdrîs Henan wekî hevserokên nû yên Yekîtiyê û 23 rojnemavan ji bo endamtiya Meclisa Giştî ya Yekîtiyê hatin hilbijartin.